Aleluya. Gloria al Señor. Son yo chica van de santito we. Dice que naño que na casa ño sabi. Yo andan chico con da cani tulo. Ya ka con son yo snogo. No. Non di santito go. Ye no go no ye yibi ora. Ye kwa tondo. No. Unya yibi. Ye kwe enya ku nya. Tan no son no kwe ye tono y tiempo bichi. Ja son yo gora ye nje ya nya ku sa ya. Tono nduwa andi santito kwena siniyo. Tono kwena kuni nduwa. Ja tono kachi tuya. Dakani ituya kung unjego tono sinikibichi. Inga ituyo no tutucha Mateos capítulo 15. Y ahora ku kitsago nya kunjego nya ku kwa okoiyo. Yowa inga sa inya. Nyanzi katabi nos tonjush. Tokwananda sabaa tata Jesús sesia. Barinya yora kachanya nikibi tachikini. Tono espíritu kini, espíritu baa. Espíritu tachi kachimego. Nikibi asusiga. Cha satunzi seizizi. Kachituyo. Cha yogunya ku kunda ino tono. Nya kuye kwe yo. Cha su ni kwe etono. Su kwe nya. Di nubi na cho tono nyora nya kinibi. Tono kwe espíritu kini agunya kibi kwe nibiyo. Zanya wa tono satundona. Chate ye i ora ra kwe kuntai ni nanchi. Chanuwa wa satundona. Tono nya gui tundo nya. Ye no nya yibiyo. Ye no go tono kwe kuntai no chi ku inyando we tono kwe nya kwe tana gajo. Tono yora kwa agwe naguna. Tono ye kwe nya tundo tizi tunyo. Nya ku nya dakani tunyo chete na kunjego tunyo tono sinikibi jira sto jusku ya na chinje yo tono kuntai no tunyo na jobari tono nya kungabi tunyo nya ka anja yo cha nya yora su nya nyu Israel bi nya yora nya inka nación inka nyu bi tono kiko mego na yo tono kiko mego ra kweko buena nyu Israel tensa aston jushin tapinya ko tono di bo da konyo goston jush kwena nyu Israel par mitung ya goston jush ya konsano chanye yora nya gun gabi tonsa yor nya yora sunya nyu Israel bi nya yor nya encarnación bi chakachi ton yo sanya nya bueno tono shini yo ta tona kabi wenia sin tono Mateo capítulo 15 versículo 21 ora kachi nya kotono nya título shini yo kacha Jesús sana a la hija de una cananea. Ston jushira nya ndasaba aya stata ya y nya sesi nya cananea achitoyo. Chakachi tunyo sanya na kitsa kabituyo si bimeta ta Jesús na kabitunyo ra kucha sawenia chara tono sanso ni gari tu tato conmigo ni Biblia ra ku nya dado weni Biblia ni tono wenti si buena kunta ni tu buena conmigo ni tu stonjura kunche wenia cha na kapigonya cha ta kwe tono kwe tan lo kwe na ko di komia zini tu na cho cha na kwa go me go kucha so go ton yori tono yan ta wa tono ye no no ni bira zin non ji ki gungu ni nyo go tono nya mani no ston jus che te tono ston yoro ba iniciación ya sa wa tono me go wa sana ini nya zini u dan to ko ya che te i kira na kitsa ki nya sato nandu ta tono ka tundo nya do nya yo cha nyora kwe kui inya ba anajo to nyora satundo wanari satu sanya kiniga just on your ba ini randa saba yate nya ngutu bago tsiniki chigwa nishiku nya tsinu inimego ya nishi na unje ko tono chiku nya sa nya yo cha yora canto yo obino nga to yo mincho era na cabo Mateos capítulo 15 versículo 21 cha kongo to kabito nya Marcos capítulo 7 y cara su tsanya yo kanto yo tenya sagwa cha Mateo ra tsara i kwa kundai no ya cha kwa nya kwe ka cha Mateo ra ka cha Marcos ka cha santo kundai no jini ku yo ra nakabi to yo to no kaji to yo san nakami sa chila naka to san go kaji to yo san saliendo Jesús de ahí
se retiró a la región de Tiros y de Sidón. Zikaya inora ni que ella era cuaya enganu. Chakaji kwa okobio, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. ¿Cacha? Ya llora ni que iña cananea ña cuñunu zika tata Jesús. Ya ni kitsaña canaña, cacha san, tata se ta David, o tañamani ininitzin. Varisesillo, satutandoi, sa tachiquinia, yo. Gloria a Dios. That's a visto news. Y ahora, ñaku ña cananayo. Ña yora tsanzini soña, jinzika tata Jesús. Tsanzini soi, ña tata Jesús sa allá. Ña milagro tsikweni viga, ni tuwa akwena. Tan no kwe enziko kweni viga ntuwana. Ña yora tsanzini soi, tena kutuni no yoña. Ña yora mani tsio in tabi nuya sayi no tata Jesús ika ña tono kakiña mani nuya. Ña yora ka no guña tsinu inia. Ka no guña tsinu inia me tata Jesús. Wariña yora ni ki randa kai tata Jesús kwain. Ni ki igaranda kai kwain. Chakachi tunyo ña kananya kai chinoyo. Kananya kachanya. Kananya kachi tunyo ña. Kachanya ña tata se eta David. Ko tanya mani ininitzin. Barisesi yora tsatutando itzi ña ku kwe tachikiniyo. Kachiñayo. Chayora nchikuña sayo na yo. Nakutuni no son yo sayo. Y buena yetundo. Chatakwe kutuni na yo. Chate tono when kwenditsi kwena kutuni ni. Jitundo ye weni. Chanya kana wen tono kikuña yo ni kani. Chame weni ra nya kusa weni wa. Kunga katabi weni nostonius. Nyaka kuña kana nya yo. Kunga katabi weni. Ko weni jini kuni. Dakano weni kontonira kakani nostonius na chinje ya ni nyaka wa kuni ton. Ya nya yora ni kani. Tonya yor ni kani ndakai ya ni kani. Chanu babari. Sininyu iya chinje nya ya. Chabichi tiempo mego na yo. Yangoku na nostonius gorostonjur ya espíritu kuya. Solo te tato na kana go no ya nanda kwa agon chunga sinio no ya na ka atia. Chame ya ra yenya ya chinje ya yo. Chenya ka kwa kutuni no nya yora ka chanya. Se tata David. Chi kota ñamaninitzin. Bari tsatundo se cacha. Versículo 23 ahora cacha. Pero él no respondió palabra y acercando a sus discípulos le rogaba diciendo: atiéntela pues, viene gritando tras nosotros. Chate meta ta Jesús recuerda que ya ni ito. Zini soya ña kana ñaga sikatavia nuya. Chate meya recuerda que ya ni ito. Chani kuya chikwe chaku kwe discípulo chatsika no tata Jesús. Chara ni kachi güera san. Zika güera. Kwa ani ñam ka ane zinyayo jikunya bari batia satagora kani kweta ini we cha discípulo ya kananya zika wera no tata Jesús nya na tata Jesura naka aya zinyaga jikunya cha no anya kani ni kachi cha discípulo chakachi en 24 yo. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Y ahora ni cachitata Jesús. Sutsa akwe ni biyo batsi. Batsitsa akwe di kachi kwe kitindu nyu ini be Israel cachitoyo. Y ahora na kutuni no toyo. Tuña tsini kutuni no yo ku ñakachi tata Jesús.
mera batsi tani sa akwena Israel sa akwena batsi we batsi sa akwen nivi kwena kweku Israel nyakachi tunyo sa mera batsi sa akwen dikachi kitindo nyu inibe Israel tani tanya batsi kwe batsi sa akwe sabaka kwen nivi ikachi tata Jesús chara kachi 25 yo. Pero acercando ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórrome. Ajá. Y ahora na kutuni no, nya yo ahora suña Israel vi, nya encarnación vi. Chanya lloran ni kuyacha ni kitsaino tata Jesús. Chanya lloran si kutsitian si kutancheñara zikaña llamanino tata Jesús. Y kwaiswara nyoku i atsini osata inta ina kuni nyamani nostonjush. Tono nyandagwa nyoku i andatsini osa. Chanunya yiviora sa anya stavi kwenye yenya yivion kwe shinotsi kweta. Chakwana tsikutsiti na tsikutanchena no i nya yu ai yu to nya kachimena kuto te nyara konye kusaitina chaya nya yora no meston ju zain zikutsiti yan zikutanje ran ziki chinjeni yu ni tata Jesús kacha chorote en versículo nya ni kabande ora nyora kacha kwe batsitsa agweyo Batitza atani na Israel kwenando nyu. Cha versículo 26 ora kachi sa. Uja so weni toyo, tono toyo ra. Ndakwe pa toyo. Ta donji ni ku ni vina ka chao sara koyo kunche ni kucha so tan toyo, barikachi toyo sa. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Tuyo era exacto cuanto yo cachi tuyo, ni cachi meta de Jesús. Hueva aguña ki paña tsatsi kwe se estonjush. Sara kwa aña tatsi kwe tina ni cachi. Ta tiempo ni que se trata Jesús kwe ni vi kwena kwe ku Israel. Pues ni vi buena encarnación na engañó. Ya na cara tono kiku in tinan si ko na kachito. Ya meta de Jesús ni katuyo koka encarna ni katuyo. Ya tono mego tan janda ko na tuya. Tan janda ko na kakatabi ko nuyara. Mego ra kachito yo in tinan si ko in abanos tonjus. Nakabitu to yo en gasachila kachito yo sa. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ingatonaka. Nya yora kunya y milagro, nya yora kunya y bendición kunya y ba ana chinjeñas tonjus. Bari satundo nya yo se sianya ni kibita chikiniga se siara satundo y. Nya yora kacha chinche tan y unita ta Jesús. Nya yora kunya y ta vika no nos tonjus. Ta gunji in kwe yo ye tundo nji kwe tan ye tundora kuni na mi chok me na sas tonjush nya i milagro zina nanto ba asena nanto ba anchika tundo ye na nakke na tundo kuni na nya ka kuni tan itanyo chete kwa chanja ras tonjush kora kwe sa ayanya pichi bichin chanu wa kwe sa ya tono kiku yora kwe ni sa ayanya tsinya yo a Daga unya yora kano yo nda chini yora yo na tsa nanda kwani nya tabi kuno kweni tsaya yora nzagi ya kajia kwe ba abinya ko yuki pa nya tsatsi kwe se stonjura kwa nya katsi kwe tinayo kachi ta donji ina na kanchio sara yora ko tabi kunya kunga yo bari yora itina kuna kachina chanya kara megora tutsino Chanya yora mandu tsinya. Tado na kutuani kabinito yora nya yora kwenito tsinya. Sato kwanto yo tenya yora cha inya manchani ni inya kunya.
Cachi 27 yo. Cachi meña yo. Pero ella dijo, sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Meña yo ni cachasan. Da acá ni tata Jesús. Jete san ni cuetina ra tsatsitia koyo titsi mesas toodi. Ni cacha. Nya yora ni kutuni nyanya da ko ta viña da kia nyanyo. Solo te basu nya koyo titsi mesaga. Parika cha sani tina ra tsatsiti nya koyo titsi mesas toodi. Njiku ni ello cacha. Da cuento ta ayutavisa ni tata Jesús. Solo te vas a show daña koyo tizi mesa erando kugacha tsiki ka insami. Nya yora mi ni katsami ko na ni katsai. Nya kwanjo chanjara megon du ta ka atsago. Me ni du ta ka katsani me du ta ka katsa ta ina. Ta dona kutuni no. Jete ta kwe kutuni no ra kacho na kaka shona yo tsaga cho. Danara ko kakana. Solo tento vengo ya kaka to tsago to no kikunya yonzi kaminza ni kaminza. Sarakachi 28 osa. Entonces respondiendo Jesús les dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Sara ni kachi tata Jesús, ka no sheta kunya kunche no yo niña. Chana koi tono kunu sana koi ni kachi. Cha ora sa chara ninduwa asesia ni kachi toyo. Y ahora, inga, ¿quién tuyo? Si no hay única tata Jesús, me era su tzagua yo, batsi. Batsi tani tzagua en año Israel, nantoño. Ajá. Cueva había aquí, paña, tzatsi kwe se esto, yura, kwa aña, katsi kwe tina. Obito, yora tzato kwe. Chata donji, kwe yo, na katsi, ta kwe tan sara. Tzato che kwanto yo. Chata tzabi esto, yura, ba ainia. Chata nyayora na kutuni no nyayora. Nyayoran tak kwinzi kainya. Nyayoran sini katsinya. Yora nya inya kutu ako yo gunya. Nyayoran sinia. Bari no cacha. Señor hijo de David. Ten misericordia de mí. Nyashinanyuwa kunan chi kakakonya maniyo. Aka kanya maniyo no ni kanchi. No yo anya no chi kakaka. Naka kanya maniyo no me tata Jesús. Bariña yoran sinyanchi kakinya mani. Basunia nishini kachi yatia. Chanya yoran sinyanchi kuya katia. Chasaki kuta itayo. Naku nanchi kakanya mani. Basu nishiga kaira megora tinonya ikawa ungiti inya mani. Das tunjush nogo. Charanan chena ko inor na sanya. Choga kunya nego inya tabikat no yo nostonjus. Choga kunya tabas tonjus yo tondo ye. Soro tendak ina unga mego. Ni ina unga mego kakago no ya. Tondo ye chigueta kunya kunigonya ko inya maniyo sa tagozina. Nasa astonjus inya manina chinje ya chon. Soro te kwe kuna kakago no ya. Kwe kuna kanago no ya tono sa nyayo. Nyayora kana nyayo no ya. Ja sangwan tu tak mego sa. Kana oga chogwa kakata bigo no ya. Da kano basu tsatsini ya ten da kano tondo ye tono kikunya yora kaya chinche da ni yuwari ni kibita chikini yo se si yora tsattu tandozi. Kacha. Da kanya tondo yi. Chana ka sa anzini ya. Son yora tsatsini ya nji tondo yi. Chode yora nya yora cuento tan itabi yo cuento tan te pa ainis tonjus gora. Sanya ka no gunya tsino iniñayo. Ka no wani kunje iniñayo meta da Jesús. Sanya guani kachilla. Ka no sheda gunya kunje no yo niña. Chadna kuito no kunu sara. Cha sani kachilla jara duba asesi ñaga. Ora sani kachitoyo. Suni toyo.
Kuña ka ña ku Mateo ña kano kuen ña ku Marcos. Marcos capítulo 7. Na kunche to kwen igara ingaga in detalle lo ña kuenika acha Mateo yora inga in detalle lo ña ka acha Marcos. Cha apóstol Marcos 7. Capítulo 7 versículo ta sabes ton yo subinda to queston jusko ka yasna ya bari kuini ya yo te mego bunya bailo kutuni no to no nya ka ston jusno te ta sabia to no nya ku nya ton se ni kibichira ku se ni nda kani to yo bari chini yo nya ye kwa meso ta chini yo nya mani yo ye kwena ni kewe ye kwe ta chikini yo kibia kwa kwachi cha jo asani ye kwena tanno cuenta buena cuame so cueta rellena tondo yo ya tondo ye gua kwe kutu agonta kana no ston just ni shigua kakano ya ni shigua na chinje yo tono ta buena ntazi chakunda ni na yora sakuna nta ina no ston just pasu ko ya tunje na te gaina chiche ta ni yu sa ta ni maneti sa tondo na just ston yura ba ai ni tena kutu ni na sa shinelu na sa ana lo chi nunca katavina just tonju kora ba ainiya tono ki kunya yonya tono gaji utan ya sunya nyu Israel bi ni cuando ta intabio cha tsanyo kachi estonju ba tsita ni tsa agweni bio kwe ba tsita yo cha kaji tu dada Jesus nya kwe ba agunya nya tin pa nya tsatsi kwe se estonju ra kwa nya kachi kwe tina tono tunga ni kaya cha meya yora kacha sani santa kani ta kani cuando ta yo chorote sani kwe tina la tsatsi tina koyo titsi mesa sto tini gacha chanji kunya kacha amba sonya koyo titsi mesa ara sani ba inu gacha cha kaji ika wani kachi metata Jesus kanu sheta wa kunje ino yo niña cha na kui tono kuno sa chi sesi uni kachi cha ora sara nduba asisinya yo kachi toyo cha nya kunya Marcos 7 yo na un llegoña con Marcos 7 nya versículo 24 yo ka tu yo sante yo inga obituña cuenica chamateo cachi tu yo tun sachilara cacha levantándose de ahí se fue a la región de Tiros y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido ni que tata Jesús ñaku yo ñaku nunzi calle yo cha cuayaran zaya imbe cha ni kuni ya kibia ini vega towa ni ina manguni nya kwaya ika cha te mani kusa ya nya kibise ya kachitoy 25 horas ya sino que enseguida al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo chamateo era kachira mi hija está endemoniada kachiña no todo chamateo cha llora su hija a su hijita tenía un espíritu inmundo. Demonio y espíritu inmundo es lo mismo. Y guña, tachiquiñaña cacho, tachicuña lleno y vio cacho. Y fue y se postró a sus pies. Y cara, zini soña yoña ka natsatata Jesús. Cha bariña yo guña inga tachiquini sesia. Cha nuni cuya chara. Zi kutsitia no tata Jesús ranzika tabia sarakachiton yo 26 yo ya la mujer era gentil ña yo era suña Israel vi gentil kato yo chicuena ku Israel Sirofenicia dice que de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio zikatabia yo no tata Jesús ña na tabaya tachiki niña ingasisiaga. Gloria al Señor. Ya 27 hora cachía. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacie, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Suni tuña ni kawachigabi. Kunjatununi nakatsangwe
se estonjur. Bari cueva abiña, tin paña, tsatsi kwe se estonjura, kwa aña katsi kwe tina. Nyora, nyao chokutuni no tonyo, nyagara tono kiku in tina kikui, nyakutonyo. Chesa tono gaji tanya sani kiku tu mego tono kiku in tina ko bari kota igo kono stonju te tsanya manika meni yara tsa ayan diwoko konyo ya. Cherakachi nyaku nya 28 yo. Pero ella respondió y les dijo, te mira ni cachasua. Es cierto, Señor, da sabi tata Jesús fecha. Pero aún los perrillos debajo de la mesa come de la migaja de los hijos. Ajá. Tesani cuetina ratitzimesaga koyo cueña tzazi pues esto yura tzazi tinagaña. Ya versículo 29 oragachia. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Saaña ni cachosua, saaña danjiko na egutun yosua. Chasara, kwa, marita chiquinigara tsaniki sesiu ni cachilla. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Nondan chico ñayon da tsaibi, chandani susi gaña canto chinuchito. Chatachi nigara tsaniki cachito. Suasa chunston yo chiñayo. Chayorandan chico tu canto. Ñayo, nakutuni no. Gloria a Dios. Nya yorana kutuni no. Y guyansinia. Nji kakataviña. Pues nji ni kuni tsen kakataviña. Zikataviña no mes ton yushmeta ta Jesús. Obera ni kananya no yandakanya tundoyi. Nji kunyandoi tsesesia. Nya unera zichazo ya ni cachitata Jesús. Sutsa ayo batsi tsa akwen buena ñu Israel. Y acá kutuña ovejas perdidas, la casa de Israel. Y na nagachisaña, nagachinasa, batsi tsa na yo kwe batsi tsa yo. Nishikundoho, satukundo ino. Chateña yora, mani chanja inya, zikanya mancha. Jani yamani nostonjur. Kwe batsitsa yo batsitsa kwe na ñu Israel nantuñu. Llegara ni cachitugutata Jesús. Kwe ba aviña kinja yo paña tsatsi kwe sestonjura kwa aña katsi kwe tina ni cachituguya. Yo ingatu uña tsato kutuño. Ubituño tsato pan. Chete meña yora tsaña ni kuntai nya meyara kustavaya. Nya tondo yi, chamira ni cacha, da acá ni tata Jesús. Te san ni cuetina ra tsatsi tia koyo titsi, mesas todo ni cacha. Ka no se ta guya kunche no yo niña. Cha kwa arana kui tono ka unsi se siu. Chara saran do ba se sinye. Yo kusho tondo nya kuni yo tono ponistonju na jo baristonju kuya tsa. Ya kuni yo takani to yo chata sabía kusini yo tono takani to yo baso solo yo tono gachi usanya to leora ni to yo chandizi kwena kunta ini to yo kwena tsaka to ya ta chiko wani ka itunia inga ka itunia uber kutu awani nji kunya sanya yo nda kwencho ina zinu ina meta ta Jesús cho ni kunche ina nya kuchinja nya ya chatsi kain siki waso nia tsatto kwa we tunzi chasoi chanya yora ni do ba asesia chasani ki komego nagacho tata Jesús kweni saya milagro yo bichibichitia kachi chamarco ga za tata Jesús antokuya ibe kibia toka konga seya to ni inangoni no ya te mani ko kibisa ya banzini enya yon chinga ya aha che kwa chanjara kana go no stonjuko te stonjuko ra pe kuni ye kucha soya nyaka chorten dut sana ko inimego tatu tsini soto weni tsai in juez injusto katu
cả tụi ngã tụi nhà cái là inquest ba inquest kinh đi cái gì tụi chân gì cả tụi nhà gì cả ta đi sa ta justicia cha kan ya ta kwa chiyo sa ta nyo chi cái sẽ kan chui nó nị cả cái gì là nhà cô quest ba cái là sa ya nhà mà nị chăng chắc quê ba aga custom jur hosa nhà mà nị chăng to nan ta kan no ya cái gì tụi chắc chắn nhà qua to no như yora đã quyến cho ý nhá đàn tục kia to nó nên sĩ cũng nhà các cái nút son yu cho tất cả bây nhìn chế ya nhà yo cho sáng cái con đi xa rồi ta quên là ta là chỉ ni nhà chính chế nhà son yu nó nhung chế yo sát tuần đó quên là ta nó mi quậy nhà đó sẽ xin nhà yo là ta chỉ kinh nghiệm quan kia cho mấy quan cho chắc kia vì ta chỉ kinh nghiệm là kia vì ta chỉ kinh nghiệm ta nó còn năng tụ con son yu nó có ye quên là ta là con chế là quay película va acá quay película nhà cái gì nào có terror nó kinh đi cái nào vậy cho nhà cái cái ta nhà cái spiritu nhà kinh đi cái cho cái quay cô kusuna quay cô kip bị spiritu va cái này nè cho nhà cái cô nhà cô tu nó thì gì tôi yo cho nhà cô tu tôn cho nhà yo cha non si cái tabia no me tata hisura ni stataya sesia intuba asesia ta sa visto justo no me agora ye quase como ni cosa sarsana ku chinje sto yo chete ta sa bi nya sa ya in ka ki ko no ni yi bi ta sa bi nya ka in ka tu yan da ka ni no ko ni shisa ta sa bi ya to no mera ku siniu che ta shi ni to ku ton lyo no nya ku kwe ka lyo ra na ku ya bi yan ta to no ni mi to nya ku nya kun tai ni yo mi to nya ku ni wan ta ka ni wa so in to yo to non da ni kwe ku ke ta ka ta in na ta ve na ka kan ta ka ni te ta sa bi sto yu sa ka lyo ra nhớ là quá ni bị cô chơi nó cho ta tụ cao với ni chính chế tụ yêu với ni cho tất cả những màn nó với ni tụ chắc với ni nó cũng in hơn cả ta lo cho ta tụ cao với ni có tụ ni nhà quê là có nó nhà quê nào có cạn ni tụ yêu ni đi tọ ni na cho đi oni una quê quân đại ni tụ nó kiki ni ska tụ yêu cho nhớ quê tụ lu nhà đặc cái ni tụ nó xa lo chỉ ni cả bị tụ số sa chỉ là cho ta bị ra tụ yêu có chỉ ni sang đi tụ với ni ra nhà tụ yêu nó chỉ chơi với ni ra sa naka to ko inga to chanja mito sonju ya mito tata ke so bari ya ka kustonju ya ka guyan zi tsago ya ka guya ska kuyo ya ka guya tsa ai tabi kono ya ka kustonju kora mito meya ko zi weni meya na kunja kwenira naka to ko inga chanja